Dobar dan, danas ću vam pokazati jedan vrlo zanimljiv Android TV Box Beelink GT1A koji će vaš običan TV pretvara u Smart TV. Naime, radi se o jednom vrlo kvalitetnom Android TV Boxu dimenzije svega 10x10 otprilike te niti 2 cm debljine, tako da što se prostora tiče ne morate da brinete jer vam neće zauzeti puno mjesta. Koristi ARM Logic S912 octa-core ARM Cortex A53 procesor, mali T82 grafički čip i ima 3 GB RAM memorije i 32 GB interne memorije koja je nadogradiva putem microSD kartice, tako da što se specifikacija tiče nećete imati nikakva seckanja niti problema. Također može vrtiti filmove u 2K i 4K rezoluciji, što je odlično, pa ćemo ga otvoriti. Od portova ima 2 USB-a, LAN ulaz, s ove strane ulaz za microSD karticu, SPDIF ulaz i ulaz za napajanje. Mogu reći da usprkos malim dimenzijama ima podosta dobru težinu što i nisam očekivao, što znači da se radi o aluminijskom kućištu i kao što sam ranije napomenuo kvalitetnom uređaju. Hajdemo vidjeti što se nalazi u kutiji. U kutiji dobijete uz uređaj uputstva daljinski upravljač koji je također dosta dobar, što je i dokazao u praksi. Dobijete još i HDMI kabel te kabel napajanja. Idemo se prebaciti na TV da vidimo rezultate. Tako da sam ja dobio na 3D Mark testu rezultata od 537. Sad, naravno na ovom uređaju možete i puno toga, kao na primjer ima predinstalirane Google servise, znači YouTube, Google Play Store, uz to dobivate i Netflix. Ja sam skinuo sebi Kodi pošto to i gledam i neke aplikacije tu tipa Chrome, tako da je čudo na ovome uređaju možete surfati, da priključite miš tipkovnicu i služi vas kao malo putno računalo. Sad, kao što vidite, radi sasvim normalno, tako da imate i file browser, sve kao i na Androidu. I znači pritiskom na tipku, znači inače koja predstavlja, ne znam koliko ćete vidjeti, home dugme, dobivamo isto sučelje kao i na Androidu. Pritiskom na dole i možemo zatvarati aplikacije koje su pokrenute, znači sve isto kao i na Android uređaju. Tako da sve možete raditi kao i na Android, zato se i zove Android TV Box. Ne znam, idemo tipa od YouTube, sve dosta brzo otvara i mislim, kažem, neće mu predstavljati nikakav problem. Ima podršku za 2K i 4, ima podršku za 4K, međutim to baš ne igra najbolje, tako da vam ne bi to preporučio. I bito sam sve ono što vas je zanimalo rekao, tako da ako hoćete onaj klip kako sam postavio Kodi, napišite u komentarima ili tako da znam. Tako da
Eto, sve sam vam rekao, pa do sljedećeg klipa, čao.